Ngathola ucingo sasise Thokozani. Ngathola ucingo liqhamuka la khona ngisazi liqhamuka kubani. Hayi saxoxa. Basethi hayi sohlangana kusasa eBloemfontein. Uthi la eBloemfontein kwenziwane eBloemfontein. Uthi hayi ubaba uyohlaba isoyi naye wayengazi lokwenziwane. Uthi ubaba uyohlaba isoyi. Silandela uNkulunkulu. Amen. Silandela isikhondla sangempela. Silandela uNkulunkulu khona endaweni zonke. Amen. Hayi bekho umthathu njani. Ithi bazongibonela obaba nobaba omkhulu. Mina ngeke ngibakhethe phambili. Mina ngizobakhetha la. Ngizobakhetha la sahamba nje la ngizobakhetha. Bazoyohlobe ngizobabona. Angingendaba yokuthi mina ngithi ngiyohlunga phambili kanti cha bobuza nakhona lapha ukuthi kwakuthiwa kuyohlunga phambili nje kwakwenze njani ubheka bezayo la kubaba omkhulu ubuwodwa no kungewodwa ubheka bezayo kubaba omkhulu kumbili bekukhona ubheka bezayo wasesifegweni obiza igama lawo kuthiwa ukwamsathatha kuncwadi khona abantu bakaSathane esisoda nawo bese kukhona ubheka bezayo la kungathi khona amaNazaretha anezolo nangenazolo yathi aqala wana amathuna kaMsathatha ngathi topic iphumaphumasho aqala uAbsalom wayephekela ubaba omkhulu umqalo wendlela ewukuka kababa omkhulu ngicale ngisho ukuba bayangilalela abantu ngabe kuyezwakala ngoba ngikhuluma into ebhekile ngikhuluma ngiqonde ngicale ngisho ngithi ngeke kuphele kuleli bandla ukudayisa isikhundla ngeke kuphele mafuna kuphele ukudayisa isikhundla kufuna kuqale emuva lebaba omkhulu kolungiswa khona kuAbsalom lo wayephekela ubaba omkhulu ngoba wafa waphela isikhundla School wapomba kule school. Uthi umabuya khulu akekho maziyo la lodi. Kolibona umabuya khulu kwamthetho. Nakhona baba umvangeli ugcotshwe inyanga yezulu. Inkosi baba omkhulu wamxosha. Kwathi akahambe la ekhaya lafikile ngalambuyisa wayishilo ukuthi baba omkhulu weManazaretha mthanda ungabazi thina silandela uNkulunkulu wangempela hayi indaba okudlala amen silandela uNkulunkulu okhona noma kuphi amen la eBhayibhelini ilakithi iBhayibheli akukho lapho isihlaba khona iBhayibheli thina ngaphandle kwala kukhuluma khona umuntu ungakhuluma khona uNkulunkulu njengoba kukhuluma uProfessor Paul eboshiwe uphawu ukuthi maboshiwe kunekundikana usubonakala isibosho mase phumejele uProfessor Paul uthi mina ngokwami asho ngithunyiwe uthi mina ngokwami ngibona ukuthi kungamahloni umuntu wesilisa abeneyinwele ezinkulu ekhanda njengenkosikazi uthi abantu abagunde asho ukuthi uNkulunkulu zimbili into azona uProfessor Paul waphinde wathi abantu bangoqhwasha nje balalela uProfessor Paul ezobe ngoqhwasha kodwa kululu kuyongena esulini ngaqhwasha qhwasha ngene esulini nami ngingangena uProfessor Paul odale oqhwasha uthi mfowethu asho ngokuthi akanali icala lapho ngoba kasho ukuthi uthunyiwe uNkulunkulu noma uthunyiwe uJesu cha wathi mina ngokwami ngibona ukuthi umuntu mayefuna ukuba umshumayeli noma efuna ukuba umvangeli noma efuna ukuba umfundisi ulungile abe nomfazi oyedwa angabi nabafazi ababili khona azokwazi ukuthi uma eyeGoli noma ePitoli noma kuphi abe nalomkakhe ukubeka kanjalo njengamnje nami ngihamba noMayihani nangu Mayihani kodwa ngilalele noProfessor Paul Mayihani number 5
my 4 selection on number 6. Uthi ke umabuyakhulu kudade wabo abelamana naye. Sisi male lo mfana ocelileyo uthande lo ophekela ubaba ngokumkhwanazi khona nathi sizogcotshwa eNdlunkulu sigcotshwe nathi sibe neyikhundla nathi la ekhaya malelo wababelesela laba bantu babili wena thatha nangu dadewethu wabalesela nodadewabo uthi akavume bagcina ekhongwa iyagana ngithi kodwa mayingakhongwa igana bagcina bevumelene labo bevumile ukuthi lona uyamala lo amcelileyo uzogana lo mfana womkhwanazi kwase konakala ingabe kwakuhlanganiswa kanjani kwakuhlanganiswa inkomo zingekho wena ngazi ngoba izokala indaba eseyiphuma babamkhulu endlini ezohlanganiswa Absalom phandle manje yafika babamkhulu endlini ufica Thokozana wamabuyakhulu izohlanganiswa nomfana womkhwanazi babamkhulu hawu Thokozana wamabuyakhulu mina ngikwazi ungumfazi wakwaGumede usumfazi wamkhwanazi manje cha ngane yami angizibukonisi ayingilandelela umfana kaGumede ngizokuhlanganisa nomfana kaGumede bese ngihlanganisa nomfana kaMkhwanazi uzohamba uyohlala 6 months kwaGumede ubuzo uyohlala 6 months kwaMkhwanazi impilo yakho yonke isukuma intombazane yabaleka yathi cha baba mina ngimfuna uMkhwanazi ngiphofe ubhuti uthe ukuze bagcotshwe nabo babe neyikhundla eNdlunkulu angiganele ophekela ubaba yabaleka intombazane ngoba yini ngoba kuphela kwemshado uSathane akadeli wabuyela wabuyakhulu ngale kuMkhwanazi hamba ithathe esipoli hamba uyothathe nayo hambe nayo yolala nayo bazokunika amasulele nayo awusazi ukuthi ngizokhuluma nje kusuka phi ngiyaphi futhi khuluma mina ngobheka bezaba u2 ngobheka bezawo nakwamsathanje ukuseni mabuyakhulu waqonda esipoli ungena esipolo oqoqela impahla zentombazane esuthukesini walengisa esuthukesini intombazana wathi wosa yabaleka yangena phakathi kweyintombi isikhohle esincwele zasezulwini zathi umazayale phakathi endlini zathi umazayale phakathi endlini seyisuka zayiphumela phansi naye waphuma olengise isuthukesi uzama ukubamba intombazane esandla singapha esandla sokudla uyawazi amathi lana Jaguar yamathi babili abantu engibaziyo mina babulawa ngamathi zathi mase ziphandle intombi ibaleka lengane uyakhulingela phansi kwazo ezumkhona zethu zoyithatha zaseyiphimisa amathe zonke zathi 3 sapha indoda kwehla uMichael ingilozi yamakhosazana ingilozi ethola yi2 wathi uMichael wavuka mhlaba ngepamela eyibhikile wathi wayiwawa walala wabheka phezulu lawalapha isudukesi yachitheka lavuleka zachitheka ngephandle yasukuma ingane yonke impahla zayo yayifaka esudukesini kwasekuyobikela ubabamkhulu ukuthi ukuka wakho usefile yaphuma yayithandanga ukubambelela la okhalweni yaphuma yabuka athi bathi abamusha wengilozi yamakhosazana uMichael yasifuna insizwa yathi ayihambe siyokumba awwenje wena futhi kodwa usiyabona ngoba udlula khona ekuphami isipholinasi ngale ngaphansi apha sengamaphekula khona namhlanje amathuna nanga ngaphesheya wathi babamkhulu ziphe insizwa zihamba zaqeda wathi kwenele bathi abami basethi abanongikawulela izinto zibe mbili
olude oluqondileyo olude oluqinileyo nebhaca kodwa ulele njalo elibheke phezulu lafika lezi insizwa kwafaka uthi nje usugathi inkomo ehlabayo kwafaka uthi intambo othini wathatha ibhaca lahlatshwa la waphakanyiswa yavuka intambo uNkulunkulu nesihluku umbona ngaphi uNkulunkulu ubona ngesihluku ngoba mbona umuntu lo obulala abantu akhale kanye nabafelweyo ukuthi ngathi kuyena obulalayo yangena intambo donsa kamthindi donsa intambo umkhuthulo isima naye ngapha phakathi ezokwenza umgwaqo lo ewelela phesheya wathi wathi qondana nomgodi wathi ganga phakathi qibani wabreja ubaba omkhulu wathatha amanzi wabageza yena bonke laba bantu ekade benza lo msebenzi wabageza yena wathi bantu abamina ngimngcwabele esathane ithini imbo elangeni sithi umafunda neziba kakhethi yobakhetha phambili ngoba wathi mayingena esihlalweni wathi inkonzo le yeqiniso le ngakho ngoba inkonzo yeqiniso kufuneka sivikele abantu ungayikholwa inkolo yebhayisikile inkolo yebhayisikile ayikho shefu inkolo kwenceka kwenceka omunye umuntu ube nomngane ozothi mayithi ningayisontweni hamba nesithiyamu nihambe nesithiyamu hayi wafika wathi uma kwenziwa iqiniso ngoba ikonzo yeqiniso le ngelinye ilanga kofuneka bongcwatshwa umfundisi lapha kunabafundisi la bakwamsathatha kofuneka bongcwatshwa lapha kwenzekani ngalabo bantu abaphethwe yilo mfundisi umfundisi wabe seyongcwatshwa lapha uphethe abantu abayingcwele yena akekho ngcwele funa kwenziwa iqiniso mfundisi kufuneka manje ayongcwatshwa kwamsathatha ngoba vele ungowakhona kopha umshumayeli kodwa yethu bazokwenza njani abantu abaphethe kupha umvangeli ongokwamsathatha bazokwenza njani abantu abaphethe kufuneka kuvikelwe abantu ilanga lasho njalo laselithi bafake ndawonye mina sengiyobakhetha phambili asesitimpo nge umafunda nezibi akakhethi yobakhetha phambili hayi lishilo uhlangihlangu lolu lasho bephelele lwathi cha bangicela ubaba mkhulu nokhokho nobaba mina ngiyahlunga la ayihlunga phambili Kita mtukwenza lutho ngomuntu ongafunwa ngabantu mayingafunwa ngabantu mina ngizobenza nini abafuna umuntu ofuna ngabantu ngane yami angibuzele kumfundisi uthi bheke ngaphi konje angisizonga nje kunzima ukusebenza noShembe kunzima ukusebenza noShembe iloyana yena hayi kufuneka wenza ingqondo yakho ube udemezana nezingqondo yakho ibe lula ngoba bawu5 ufika uthi ukhuluma naye wena lo ukhuluma uqede naye bayihamba lokungena omunye awukwazi ukuthi ushef ukuthi hayi babushilo so mina njengokuhlamba ngephambi kwakho kodwa nje wathi hayi babushilo hlamba ngephambi